Ndagushuhuje aho uherereye hose nkwifuriza kugira ibihe byiza mwene datukundwa n'Imana aho uri Imana hose guhe umugisha kandi ibyo ukora ihaze ibyifuzo byawe kandi ibyo tugusabira umunsi ku wundi wowe ukurikirana amakuru yacu umunsi ku wundi ukaba wa mbere ku makuru tugenda tukugezaho. Nyagasani akomeze akumere umugisha. Ni byinshi tugiye kugarukaho mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umuriro wongeye kwaka mu bice bigiye bitandukanye bya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko aka kanya intambara igeze mu mujyi wa Goma. Wowe udukurikirana umunsi ku wundi, icyo usabwa nyabuneka like ni ikintu kitagoye cyane, kanda kuri iyo like upyonde subscribe, wibuke n'akazogera ka mbere ubundi ujye ubana natwe kuri updates zitandukanye ku mutekano, diplomasi ndetse na politike ku ruhando mpuzamahanga. Tugiye kugaruka ku makuru akomeye cyane akomeje kugenda agaragara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Isi n'amahanga bongeye kugaragaza ko iyi ntambara itazigera irangira kubera ko agahenge basa n'abagateye ishoti. Muri aka kanya bimwe mu bitangazamakuru yabyandika ndetse n'ibivuga byemeza ko imirwano ikomeje kubera ku butaka bwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo isa n'iyagaragaje indi sura itandukanye n'abantu benshi batekereza. Uyu mujyi wa Goma wongeye kugaruka cyangwa se wongeye kugarukwaho n'ibitero bikomeye by'indege za drone, indege zitagira pilote zongeye kugaba ibitero muri uyu mujyi, aho M23 aho kugira ngo irwane isubize inyuma ingabo za FARDC ahubwo yitabaje itangazamakuru ndetse yitabaje bimwe mu bitangazamakuru bitandukanye kugira ngo bivuge ko FARDC yarenze ku gahenge. Nyamara abenshi mu bakurikirana hafi by'intambara, bamwe mu basesenguzi bakomeye barimo ikinyamakuru Bamba Today cyatangaje ko ibi byose M23 yabitangaje mu buryo bwo kwiyerurutsa nyuma y'uko ikubiswe muri Gakoco, aho yafatiwe mu mutego ukomeye cyane mu mujyi wa Goma. Imbohe zongeye kugaragara ari nyinshi cyane ku ruhande rw'umutwe wa M23. Ingabo z'umutwe wa M23 zongeye guhura n'uruva gusenya mu mujyi wa Goma, aho zongeye kugaragaza imbaraga nke ndetse abasirikare ba FARDC bakongera kwigarurira bimwe mu bice bitandukanye byegereye umujyi. Ese ushobora kwibaza ati ibyo bice ni ibihe? Icyo ngusaba ni ukudutiza amatwi ndetse natwe tukakugezaho updates zitandukanye ku mutekano, diplomasi ndetse na politike ku ruhando mpuzamahanga, aho imirwano yongeye kuba imirwano. Nyemeramere kuri iyi nkuru igira iti igitero gikomeye cy'indege zitagira abapilote z'ingabo za FARDC ngo zagabye ibitero bikomeye mu bice bituwe n'abaturage mu mujyi wa Goma, ndetse hasigara abasirikare batatu ba M23 ku butaka nk'uko aya makuru dukesha bimwe mu binyamakuru bikomeye tugenda tubigarukaho. Umujyi wa Goma uri mu bihe bikomeye nyuma y'ijoro ryaranzwe n'ibitero byifashishije indege zitagira abapilote zizwi nka drone n'amasasu aremereye, ibintu byazamuye impungenge ku mutekano w'abaturage ndetse hakanagaragara ko ahazaza ntahahari. Amahoro akomeza kugenda abura mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aya makuru agaragaza ko mu rukerera rwo kuri uyu wa gatatu tariki ya 11 z'ukwa gatatu 2026 hagana saa 11:50 ndetse na saa 11:15 hongeye kugaragara ibitero bikomeye, ndetse ngo habaye igitero cya drone, aho drone yibasiye ibice bituwe cyane muri uyu mujyi, ariko M23 bitangaza. Osikari Barinda ati mu marira menshi ati twatakaje bamwe mu basirikare b'ingenzi hano kuri ubu butaka bw'umujyi wa Goma, ndetse rwose abaturage bavuga ko bumvisha urusaku rw'indege zitagira abapilote n'iturika ry'ibisasu byatewe ubwoba mu bice bitandukanye rero by'uyu mujyi, byateye ubwoba bwinshi cyane. Amakuru aturuka mu baturage n'abakurikiranira hafi by'umutekano muri aka gace avuga ko kimwe mu byibasiye ari inzu z'abaturage zifite umwe mu baturage rero nawe wahitanwe n'ibi bitero, by'umwihariko umuturage w'umubirigi witwa Pascal avugwaho kuba ashinzwe ibikorwa bya sosiyete y'imodoka bita Toyota muri uyu mujyi wa Goma. Nubwo ibisobanuro birambuye ku byangiritse n'ababa bakomerekejwe n'ibi bitero bitaratangazwa ku mugaragaro, abaturage bo bavuga ko ibyo bitero bya
byateye ubwoba bukomeye bwinshi cyane mu baturage, ndetse babona abasirikare batatu ba M23 bahitanwa, abandi barenga 60 barafatwa. Ibi bitero byabaye mu gihe amakimbirane akomeje hagati ya leta ya Kinshasa n'ihuriro rya Alliance Fleuve du Congo FCM23 rigenzura uyu mujyi. Iri huriro rivuga ko ibitero byagabwe byibasiye abaturage batuye mu mujyi uri kure y'imirongo y'urugamba, bityo bikaba byashyira mu kaga abaturage benshi. Ubwo ni M23 ikomeza gutangaza. Ibi bikorwa bya leta ya Kinshasa byabaye mu gihe hari ibiganiro n'imbaraga mpuzamahanga zigamije guhagarika imirwano mu burasirazuba bwa RDC, aho impande zitandukanye zatangaje ko zishyigikiye gahunda yo guhagarika imirwano mu rwego rwo guha amahirwe inzira ya diplomasi. Ariko kuba ibitero byagabwe mu mujyi utuwe n'abaturage benshi byafashwe nk'intambwe ishobora gukaza umwuka mubi mu ntambara imaze imyaka myinshi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Abasesenguzi bavuga ko gukoresha drone n'ibisasu binini bigera kure bishobora kongera ubukana bw'intambara, cyane cyane iyo byibasiye quartier z'umujyi zituwe cyane. Abaturage Goma bavuga ko byabateye ubwoba cyane ko uyu mujyi umaze imyaka myinshi ugerwaho n'ibibazo by'umutekano muke, harimo ibikorwa y'imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo na FDLR. Intambara n'ibitero byagiye bigira ingaruka ku baturage, ndetse na M23 ubwo yafataga yahungabanyije umutekano. Benshi muri abo bavuga ko n'u Rwanda rushobora kujya mu bibazo bikomeye, kuko uyu mujyi wa Goma uramutse ufashwe, Kongo ndetse n'abafatanyabikorwa babo bahita binjira no mu gihugu cy'u Rwanda, kuko u Rwanda y'abanyarwanda binjiraga hano mu mujyi wa Goma mu buryo bworoshye, ariko bishobora guhita bigorana. Benshi muri abo bavuga ko icyifuzo cyabo cya mbere ari amahoro n'umutekano, aho bashaka kubaho ubuzima busanzwe batikanga ibisasu cyangwa indege za gisirikare. Ibitero byagabwe kuri Goma byongeye gushyira igitutu ku muryango mpuzamahanga, cyane ku miryango n'ibihugu byagize uruhare mu biganiro by'amahoro mu karere k'ibiyaga bigari. Ibiro biteza ubwoba bukomeye, benshi bavuga bati se ibi noneho birarangira bite? FARDC irashaka kwisubiza ikuzo ndetse no kwerekana imbaraga zihambaye, aho bari kubyina intsinzi muri uyu mujyi wa Goma. Ibice bitandukanye by'uyu mujyi wa Goma bamaze kubyigarura, gusa ntabaratangaza igice na kimwe bafashe uko babigize ibanga rikomeye. Abasesenguzi bagaragaza ko guceceka cyangwa kudatanga ibisobanuro byihuse ku ihohoterwa ry'amasezerano yo guhagarika imirwano bishobora gutuma inzira y'amahoro icika intege, mu gihe urusaku rw'ibisasu n'indege za drone rwumvikanye mu rukerera. Abaturage ba Goma bavuga ko icyifuzo cyabo ari kimwe, amahoro arambye. Basaba ko impande zose ziri mu makimbirane zashyira imbere mu ubuzima bw'abaturage, bagahagarika ibikorwa bya gisirikare bishyira mu kaga ubuzima bw'abasivile. Mu mategeko y'intambara, ibyemezo byo kurasa cyangwa kugaba ibitero ku mujyi utuwe n'abaturage benshi akenshi bisiga ibikomere bikomeye mu mitima y'abaturage. Niyo mpamvu abasesenguzi bavuga ko ibyabereye i Goma bishobora kuzibukwa igihe kirekire mu mateka y'akarere. Ntabwo ibikorwa bya gisirikare bikomeje ku mirongo y'imbere ku rugamba, benshi baracyafite icyizere ko inzira y'ibiganiro ishobora gutanga umusaruro, bityo umujyi wa Goma n'akarere kose kakabona amahoro arambye abaturage bamaze igihe kirekire bifuza. Ese koko birashoboka ko M23 yava ku izima igahagarika imirwano ikemera gutakaza ibice bitandukanye yagezeho?
abandi bati hahaha biragoye cyane M23 guheba ibice yafashe ngo ibihebere leta bisa no kurota rwose uri umukire ufite vewiti kandi nta n'igare wigeze ugira. Benshi rero masesenguzi avuga ko bisaba ko FC cyangwa se ingabo za leta zibiharanira. Baravuga ko M23 bisaba ko bayigabaho ibitero mpaka bakikura mu bice bigiye bitandukanye. Ni nyuma y'uko FC yaburiye ubutegetsi bwa Kinshasa ku kurenga ku gahenge ngo ndetse itanga ubutumwa bukomeye. Ndagira ngo ubwo butumwa tubugarukeho mu by'ukuri. Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu tariki ya 11 z'ukwa gatatu 2026 umujyi wa Goma mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo RDC wibasiwe n'ibitero bikomeye by'ibisasu byarashwe hafi hifashishijwe indege zitagira pilote zizwi nka drone. Ibitero byahungabanyije umutekano w'abaturage bihitana ubuzima bw'abantu bikomeretsa n'abandi. Aho M23 aka kanya Oscar Barinda wongeye gusohora update zivuga ko bamaze gupfusha abasirikare 3 biri official ndetse n'abandi bagera kuri 45 bafatwa mpiri n'ingabo za FARDC. Gusa atanga icyizere avuga ko M23 abasirikare bafashwe ngo igomba kubabohoza mu buryo bwiza cyangwa se ububi nta guca hirya no hino. Abayobozi bo mu ihuriro rya FC M23 rirwanya ubutegetsi bwa Kinshasa batangaje ko ibyo bitero ari ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bidakwiye gukomeza kwihanganirwa, cyane cyane ko bibaye mu gihe impande zihanganye zari zarumvikanye kubahiriza agahenge. Ariko ku ruhande rw'umutwe wa M23 bavuga ko ari leta yatangije iyi ntambara, naho M23 yo rwose bamwe mu basesenguzi bemeza ko ariyo nyirabayazana ibi byose kuko niyo yamanje kugaba ibitero ishaka kwihorera ku mugabo wabo wari ukomeye witwa Lieutenant Colonel Wiringoma wamaze guhitanwa n'ibitero bya drone muri Rubaya. Umuvugizi wa FC M23 mu bya politike Laurent Kanyuka yatangaje ko imibare y'agateganyo igaragaza ko abantu 3 aribo bamaze kumenyekana ko bahitanwe n'ibi bitero. Ubwo ni bamwe mu basirikare bakomeye harimo na Lieutenant Colonel ku ruhande rwa M23, gusa amazina yabo bagize ibanga mu buryo bukomeye. Mu bapfuye harimo n'umukozi w'umuryango mpuzamahanga utari uwa leta uri muri ibi bikorwa by'ubutabazi nawe yahitanwe n'ibi bitero nk'uko amakuru adushikaho abivuga. Yagize ati imibare y'agateganyo y'abahitanwe n'iki gitero cy'iterabwoba cyagabwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa bukoresheje drone y'intambara mu mujyi wa Goma igaragaza ko abantu 3 bamaze kumenyekana ko bapfuye, harimo n'umwe mu bakora ibikorwa by'ubutabazi muri uyu mujyi. Guverineri wungirije w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru mu buyobozi bwashyizweho na FC M23 Manzi Willy nawe yemeje ko drone zarashe ibisasu mu bice bitandukanye by'umujyi wa Goma. Yavuze ko ibyo bikorwa byiswe ukumena amaraso byakozwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa, asaba ko bugomba kubazwa ingaruka zabyo ndetse ngo bukaba bwahabwa ibihano bikomeye. Ndetse yakomeje agira ati urugero hari abasirikare bacu 3 bishe kandi abo ntabwo bazakomeza kwishwa gutyo ngo turebere. Yagize ati uru rwego rw'iburasirazuba cyangwa se bw'ubushishozi rugaragazwa n'uruhande rwa Kinshasa ntirukwiye gukomeza guhabwa ubudahangarwa. Umuryango mpuzamahanga ntukwiye gukomeza kureberera ibiri kuba abasirikare bacu bapfa bakituriza kandi twarahaye leta icyo twakwita agahenge ariko bikomeje kutugabaho ibitero. Yakomeje anenga icyo yise uburyarya bw'umuryango mpuzamahanga, avuga ko ukomeje guha uburenganzira ubutegetsi bwa Kinshasa bwo gukora ibikorwa byibasira abasivile mu gihe uruhande rwa FC M23 rwo rushyirwaho igitutu cyo kubahiriza agahenge. Ku rundi ruhande umuhuzabikorwa wungirije wa FC M23 Bertrand Bisimwa nawe yagaragaje impungenge zikomeye ku bijyanye n'ibitero. Mu butumwa yanyujije ku mbuga nkoranyambaga
yavuze ko umujyi wa Goma uri kwibasirwa n'ibitero bya drone by'ingabo za leta ya Congo FARDC nyuma yo gutwikirwa indege zabo muri Minembwe, aho ku munsi w'ejo twagarutse ku nkuru ivuga ko ingabo za M23 zakubitiwe ahareba Inzega cyangwa zikaraswa mu buryo bukomeye muri Minembwe, aho byasize bamwe mu basirikare bakomeye ku ruhande rwa M23 bari kure yo kwarika, bamwe bahitamo kwishyikiriza ingabo za leta zikaba zibafite mu buryo bwo kubacungira umutekano nyuma y'uko bavuye ku ruhande rw'umutwe wa M23 kuko babonaga bagabwaho ibitero mu buryo budasanzwe. Bisimwa yagaragaje ko ibikorwa nk'ibi byo kurenga ku gahenge bikomeje gukorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa bishobora gutuma M23 nayo ifata icyemezo cyo kudakomeza kubahiriza ayo masezerano. Yagize ati kurenga ku gahenge gukabije gukorwa n'uruhande rwa Kinshasa bishobora gutuma natwe dufata icyemezo cyo kutongera kukubahiriza burundu kuko twakomeje kubyirengagiza igihe kirekire ariko leta ntabwo ibishaka. Ibi bibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Congo bikomeje kuzamba imyaka rero irenga 20 by'umwihariko mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, akarere kagizwe n'imitwe myinshi yitwaje intwari ihanganye n'ingabo za leta ndetse rimwe na rimwe ikanarwana hagati yayo muri rusange. Bikomeje kugenda bigaragara ko M23 ikomeje gutsindwa uru rugamba. Umutwe wa M23 wongeye kugaragaza cyane mu buri 2021 ko rwose ngo ugiye kongera kubura imirwano ndetse ngo rwose ukisubiza ibindi bice bigiye bitandukanye nk'uko ubitangaza. Nyuma y'imyaka wari umaze rero udakora ibikorwa bya gisirikare ku rwego runini muri 2023 no muri 2024, uyu mutwe wafashe ibice byinshi byo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru harimo n'uturere twegereye umujyi wa Goma ari nawo mujyi munini w'ubucuruzi n'ubuyobozi muri ako karere. M23 ibyo bice yagiye ifata iri kugenda ibyamburwa akantu ku kandi, isaha ku isaha ku munota turi kugenda tubona updates zigiye zitandukanye zigaragaza ko M23 isa n'iyahuye n'uruva gusenya. Ihuriro rya M23 rivuga ko rirwanira uburenganzira bw'abaturage, bamwe bavuga ko bamaze igihe kirekire bahohoterwa cyangwa bagashyirwa ku ruhande na leta ya Congo. Ku rundi ruhande ubutegetsi bwa Kinshasa bushinze uyu mutwe kuba ufashwa n'ibihugu byo mu karere, ibyo M23 ihakana yivuye inyuma. Ibitero kandi by'indege zitagira abapilote byabaye mu mujyi wa Goma byateye ubwoba abaturage benshi, cyane cyane ko byabereye mu mujyi utuwe cyane. Imiryango rero itandukanye ikorera muri ako karere yatangiye kugaragaza impungenge ku mutekano w'abaturage n'abakozi b'imiryango mpuzamahanga ndetse n'ubutabazi. Abasesenguzi mu bya politike n'umutekano bavuga ko niba impande zihanganye zitihutiye gusubira ku meza y'ibiganiro no kubahiriza amasezerano y'agahenge, bishobora gutuma intambara yongeza gukaza umurego mu burasirazuba bwa Congo. Mu gihe rero ibitero bikomeje kuvugisha abantu benshi, haracyategerejwe icyo ubutegetsi bwa Kinshasa buvuga kuri ibi birego bushinjwa byo kuba bwakoresheje drone mu kurasa ibisasu mu mujyi wa Goma. Patrick Muyaya ati ibyo ni ibinyoma by'umutwe wa M23 kandi ibyo twebwe nta kintu na kimwe biturebaho, twe turakomeza twigarura ibice bitandukanye izi nyeshyamba zifite mu gihe zitemeye kuva ku izima ngo zive muri ibi bice. Ni nyuma y'uko abenshi mu basesenguzi bavuga bati M23 iri kwitatsa, ntiyagakwiye kuba iri kwitatsa, yagakwiye kuba yaremeye ibiganiro mbere ya hose. Bakaba baremeye rero ibiganiro byatuma muri umutekano bigaruka mu burasirazuba bwa Congo. Mu by'ukuri umukozi wa UNICEF yiciwe mu gitero cya drone za FARDC nk'uko amakuru agenda atugarukaho. Mu by'ukuri ibi byose nabyo byabaye intambara kasamutwe, cyangwa se kumva ngo umuyobozi cyangwa se umwe mu bakozi bashinzwe ibikorwa by'ubutabazi no yaguye ku rugamba, bumva ko urugamba rwose rukomeje kugenda ruba urugamba ndetse ubuzima bw'abanyekongo bukomeje kujya mu kaga nk'uko
nk'uko abahanga n'abasesenguzi bakomeza kugenda bagaruka kuri izi nkuru. Ni Umufaransakazi Sarine Buyiseti wakoreshaga ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana UNICEF ari mu bishwe n'igitero cya drone cyagabwe n'ingabo za Congo FARDC mu mujyi wa Goma. Ababibonye bavuga ko drone ebyiri FC-23 ivuga ko ari iz'ingabo za Congo zagabye igitero mu gace gatuwe n'abaturage ba FC-23 n'abakorera imiryango mpuzamahanga. Iki gitero cyabaye mu masaha ya kare mu gitondo. Drone imwe amakuru avuga ko yarashwe igwa mu kiyaga cya Kivu, ariko indi drone irasa inzu yo guturamo y'Umubirigi witwa Mi Pascal uhagarariye uruganda rwa Toyota i Goma. Umufaransakazi Serine Buyisete wakoreraga UNICEF byamenyekanye ko yaguye muri iki gitero cyagabwe kuri iyi nzu yari icumbitsemo abakozi b'imiryango mpuzamahanga nawe aza kukigwamo. Mu by'ukuri ibintu bikomeje kubera ku butaka bwa Leta Repubulika Demokarasi ya Kongo biteye ubwoba. Ibitero bya drone mu ntambara zibera mu burasirazuba bwa Kongo bimaze gufata intera. Ku wa kabiri drone ebyiri zarasiwe mu misozi ya Minembwe ahitwa Mikenke. Kugeza ubu FARDC ivuga ko ari iza FC-23 ndetse barabyinnye intsinzi baranabyishimira. Ntibyari bisanzwe kurasa umujyi wa Goma hakoreshejwe drone. Ibi bije nyuma y'igitero cya drone cyibasiye ikibuga cy'indege cya Kisangani kikaza kwigambwa na FC-23 mu minsi isize. None yo bayirashe irataka ati nyabuna mutabare. Dusoza amakuru avuga ko igitero cyo kuri uyu wa gatatu cyari kigambiriye kwica Colonel Nanga n'abandi bayobozi ba FC-23 ni nyuma y'uko tariki ya 28 Gashyantare 2026 wari umuvugizi w'ihuriro FC-23 yiciwe mu gitero cya drone muri Masisi ahitwa Rubaya. None aka kanya rero iki gitero cya drone cyari kigamije kwica Colonel Nanga n'abandi bayobozi ba FC-23. Amakuru avuga ko Lieutenant Colonel Wingoma yapfanye n'abandi bantu bagera kuri 7. M23 no yemeje aya makuru ivuga ko bari bafite target yo kwica Lieutenant Colonel Nanga ndetse ngo akaba yarashweho. M23 yemeje iby'urupfu rwe avuga ko ari mu bitaro ndetse atarashiramo umwuka. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziherutse gusaba abahanganye muri intambara kubaha ibyo biyemeje mu masezerano ya Washington, harimo guhagarika intambara hakayoboka inzira y'amahoro. Ibyo byasigaye rero muri Amerika kuko n'ubundi biragaragara ko intambara yakomeje ndetse ingabo za Congo FARDC zafashe ibice bitandukanye haba muri Kivu y'Amajyepfo no muri Kivu y'Amajyaruguru. FARDC ikomeje kwigarura ibice bitandukanye byo muri ibyo bice. Amerika kandi iherutse kusaba ko ikoreshwa rya drone muri iyi ntambara rigaragara. Izi drone za FARDC zivugwaho kwica abasivile muri Kivu y'Amajyaruguru no muri misozi ya Minembwe, ariko ibyo bitangazwa na M23. Patrick Moya yavuze ko ari ikinyoma. Ntacyo UNICEF iravuga ku mukozi wayo wiciwe muri Kongo, kimwe na FARDC nta kiratangaza kuri ibi bitero. Gusa amakuru yacu turagenda tuyagarukaho mu buryo burambuye turebe mu by'ukuri ese ibi bitero biri kugenda bivugwa ku butaka bwa Kongo ndetse n'abakozi ba UNICEF bakomeje gupfira kuri ubu butaka ni iki kiri buze gukurikira nyuma y'uru rupfu rw'uyu muyobozi drone zahitanye ndetse na Colonel Nanga uyu wagiye ugaragaza ko intambara ikomeje gufata indi ntera. Ibyo byose turagenda tubigarukaho mu makuru yacu akurikira. Reka mbashimire mbifuriza kugira ibihe byiza, mbasaba like yanyu ni ingenzi, nyabuneka like
ndetse rwose mubikore mubikunze, ndabashimiye cyane. Mu by'ukuri amakuru yacu nakagaruka tugaruka n'ubundi kuri updates zitandukanye ku mutekano, diplomasi ndetse na politike ku ruhando mpuzamahanga, dore ko ari byinshi bikomeje kugenda bitangazwa. Nyagasani akomeza bamera umugisha, ubwo turagaruka mu zindi update n'ubundi zigenda zigaruka ku bitero bikomeye bikomeje kugaragara muri uyu mujyi wa Goma. Isi n'amahanga bongeye guhaguruka bakamagana ibi bitero byagiye bigaragara muri iki gice cyo muri uyu mujyi wa Goma. Rero benshi bakavuga ati igihe kirageze ngo amara umutekano byongere bigaruke, ariko kugira bigaruke hari imbaraga bisaba, hari ubushobozi bisaba, ariyo mpamvu isi n'amahanga bahagurutse bamagana ibi bitero bikomeje kugaragara muri uyu mujyi wa Goma. Ndagusaba rero sabone, nyaboneka like nyinshi zitandukanye kugira ngo tubone ko turi kumwe gatanu ku kandi, byibura like 500 ziraba like nziza kandi ziturutse ku mitima ikunda. Biragaragara ko uraba warangije video yanjye kandi Nyagasani akomeza kumera umugisha. Turagaruka no ku zindi updates zitandukanye, ndetse icyo gusaba no gukanda sabone, kibuka nakazogera ka mbere, yewe na like sharing ikiganiro cyacu mu nshuti zacu. Nyagasani akomeza duhana umugisha kandi dukomeze tubane mu mahoro, ndetse mbifuriza ibyiza gusa aho muherereye. Nyagasani akomeza bampere umugisha, ndabakunda cyane nk'uko bisanzwe. Yari umunyamakuru wanyu kandi tubana